Kasang Voice of the People Party mentang kasngi kala ada kajing tho sha umatri rang ba kajela ukon rat sangma man pen pau kajing sokhya ka bajur halo kajing thmu jong kasang gaudhwat sapana Bharat Jatra lani kata kajing thmu banya yatra hanang ba Shillong ha ka artarik jong risau ajar saw na ka benta man pen phriang ya ka khubor badei man ichu no ya ka masi kum ka kmie man kum juru ban khang ya kajing shodo lani ban di do masi Hangga Siti berasai dau Dr. Ricky Eje Sengkan obalong u General Secretary jeng Kaseng kala ong baga buram ya kajing lai lu jeng kinyam ki baper hari India kamala pensiat hagarti sensar jeng kari India. Handai ha kajuk kapor pat kaseng kala ong. Ba kata kajing ya yatra lani kata kajing leknyam ler kom jongnu kam dai pat benta ya ki weipat. Kaseng kala ong ba lamba kan kajing temu jo kan kajing ya yatra ha ka artarik kala ban kata ya kasuk kasang ba kala ban kata ru ya kajing nyek jeng ki wei. Hagaju kapor kaseng kala angru ba kam kwa ba namba ka jingit nyam jong do on pen bor ya ki weipat la kalang ka di ka bam ha ka orgom im korkom sa bat ki weipat ka bala ban kata upat ya ka jing lai lu jong ki weipat ki nong jong kari India haga bede ba kani na kalyang jong kaseng kala kentu ya umati rang ba ka jela ba namar ba kala don lupa ka jing ka an napo ya ka jing temu jong kani kaseng man pelong ya ka yatra ka artarik kala kentu ya umati rang ba ka jela ba umde satya ban sya dari ban ajing bet ya kini kakan huna pelong ya kejak ya tah nang ba Shillong namar ailat ya kini kala ban wanra ya kajing ya keluma nan dia kala ban kata ya kasukasan kala ban kata ru ya kajing sngau jong ki babun hakabi ba kajing tu man penten jubor ya kajing ngel ani ya ka culture jong ki weipat kejak menriu khamtam e ki bosang ki basa hani nang ba Shillong